Kaya nung sabon kumadati din sanan, rahyano kumagangat dati dot misisad isuang samayan. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, kung si kau da insan po tu kanu yahay dot kupagyampay, maya dot kiki armin susuab dot kasuabon iti, iday kalansanan dahay dot alumisa piramutan dahay gisamot apupusan iti kaisisan dahay da sumbayang kasabanbay na. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasuabon kumadati din sanan, puji Tuhan tu nakano ta ko pakago dat ay kapagyampay dat kasuabon na bay no. Paingkura ka YouTube o sanang ka YouTube. Kaya ina pa sinding dat pinangukab dati dito no nga mantad dot YouTube Soliten Evangelism. Jadi mila ko sumuang ada ko lihuay mo ni karap ke. Ologod di tunilat bonong gabay no ham. Ay matida nakarasam di kanihab. Otood kanto ilalad kasuabon na bay no. Ikalansanan dat iyo kayo nga atood tu insan pon nanuan ta ko kinarahingan dat kasiwatan salinay dat duon na hupod mapata jam di nakatalib kapag yampay ta ko di kago kasuabon bay no. Ay kagura-gura atatud dati diteno aramay matigas semua no ay. Harma ko day ti sa phone yan ko nga. Ako di nataman dat harga di mamangkis. Nga mano pa. Panguraras ki. Ino pa'y kanihab nga nakawaya takod isuot panambarasan dat. Right ko gumuli kago. Ay, ngandadi uga day lobonong loy nga. Ilo niginda kapiyo papakitad. Ihati no pati nga bersiaran secara langsung. Tuh ilo pa nga arong oh. Okay. Jadi ino pa di kanihab nga nakawaya ta ko panambarasan dat. Ay ihati no pati nga gumuli to ko. Gumuli to ko kago. Sakirad isuangot katumbayaan nga gumuli to ko no. Mangulit lansat kago. Isuanggot pikaruhangan gumuli to kay tu harohot ay keperluan dati. Har apatut dat isuang kagulian natin lo. Bahay na po di nga manta kakago pararado it panambarasan di ko ni hab nga kain sadu-sadu di takuri nga milaw pa kamo yun. Tulo na po panambarasan dati bay no nga miagal dat pinuhoborokot. Isay ipagilitan dati nakumbal na kita rokot. Ay ino po. Kada to ko kasala mamaray to rokot. Ino po ko basanto ko nga ilo no po sada ilo nga hari mamaray to kagumuan maray sada lah ki. Nga hari mo ti kagoy iso it pamuray borot. Nga orang ko dit panang ikutabulod suway na di kamonda borot. Nga ilo no po nga rokot. Okay. Jadi atumbayan ako itinupot ay sukod waguhom. Ulum harapon ako kita ti kamonda rokot ki. Itinupod dahem no kunso no rokot. Nawayaan dot
kumbahan da kilang nga hingga po ta bontong ngayon pati ani dit sa it santabit ano ko pagidum mantad da hiriway o nga sada na po bo nga ay kanto bonong to kay lad may tindal iti napat sa kirangan dati molayo o ilat miagal na pinuhoborokot nga ila ni kamundat nyawa-nyawa ikan. Suway no mati karatin da borot kunang iko tabulod gi. Ilo ni kamundat nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan gi. Saira na pod oray tanto ko ti kamundat nyawa-nyawa ikan. Sa kirangan dati poputo idit panambarasan dati dit kasuabon ko ni Hab. Iswang po pikaruhangan nga haray ti pikaruhangan dat nyawa-nyawa ikan. Kumuan ko na po nyawa-nyawa ikan nga it magano nakaputusan dat mitong kiad. Haro mo ti tiad di saydo ko. Saydo ko tiad di. Nununang ko di pawon sayon. Nunuhot apatutot man paburuo sayra dat inapahi pikaruhangan nga miagal pa pinuhoborokot tayo ko nyawa-nyawa ikan tayo ko aruhay na mitong kiad iso no pumantado paburon nga iri no mangulit lansat inapahi pikaruhangan nga gulion na kago pagulion kago milo to ko may solot at it santabi milo miagal ko ang mositar katua kampung makama nga insanan na po dilo lam nuno pagulunan dilo miguli ka sarahan na po dad sarahan na dako di antakan dit miniuhang ko nagi nakura to miniuhang nakura di bay na to mitong kiad kamatid digi jadi siya udah haran at ay ipikaruhangan dat dalam proses tayo ko isuang ka pangurusan tayo ka haro ko ginawa kaputusan na ko udah mitong kiad nga ay so natuko piralan sa kiran na pod goduduo to kod mangulit lansat iri piadi nga ano to koy dat manalibamban ki isay pihangon dati rubawo nga iso iri dati dat ay pengkuro kaputusan dati sa kirod iya sebagai kusay sawo do kusay memang gaharohot koboboy wonu do ipensala teko iya sebagai karuhang do tandu iya apa insala man po kami ay aso sa iri bagi pensala kana po hom tumanduli gulion gumuli kago salah say ni masalah di nga aga timutigari hoy ki o gumu bagatit milom mo said itinapot keluarga nga ay mumang babak o gumu puri mo nan pa ako pikaruhangan pero na taon ako mikaruhang hingga tagumo it aramay ko it koinsok kagumuan na po nga purimanan ta ko na po ay yudit o gumo nagiit kaboling kahangan da pikaruhangan ki
Ino poy aramay harohi nga puji Tuhan nad sakirad aramay na po purimananda kayo la. Puji Tuhan. Nga gumu natit iswang pikaruhangan gumu iti kamondat kaboling kahangan dat kapasyan dat mikaruhang. Ako na po kamantadi kusay nga mantadi tando. Am kaman gud gumu. Gumu tamo dat imilam mo man said ina pay pikaruhangan di nga mumbal nan dat miagal da pinuhuborakat. Sompion. Karuaraga, gadi dong mololay. Kalau buso keluarga. Jadi, iho nga ako, kailan mo nasihat itit sa kirad ay maganon kaputusan na mitong kiad. Nga osanong ikantarid mantokod isuot ay tulo da panambarasan na kago. Manto ko pod monopot ko piyo. Mo'y irino ko piyo hot panambarasan dati. Suway ko iswang nga pikaruhangan. Gumu pati kamon datid. Miagal po pinuhoborokot. Iti kasihatan nga. Iso ika daw. Gumu. Mantada po sa iran nimbulayan dati titharot. Manambayang. Hiri gurup-gurup. Intangan kuni sa naray nga ay. Gumu po mati sumakit. Iho nga. Ako di milam mamulagad kapiyo boras ko tito. Moda siya kakukula ko. Kakukula po nga ay irin na tiada maap. Adi aturampos kapiyo bay na nga. May nagidanda lawat at ay paganuan na tubat bay na. Ikanto hit nahuyan kanto ribo. Irin di kakuan na sayra takanap ganad ahuyan iti nga. Irin ikamon datid manurun at antibody ka. Audipon to kano pati nga iti tinandati nga audipon iya. At irin na kanto dalando ahuyan kanto ribo. Kasihatan dati iti kalidasan dati nga gumu nagiit miagal dat pinuhoborokot. Sumakit to ko. Pero linay dati sumakit. Auruan mo ti auru mo ti sumakit. Jadi muntokit ang sihat po dando. Sorohon do ko sumakit ako matiti. Kada kau na pumusorod ay sa ko man sumakit. Mantad ko ang sihat ko, ang lidas ko. Tamangan na kasihatan to. Sumakit ako matiti. Tinapapamagunan ng sumakit. San sakit-sakit ti pamagunan iti. Jadi, di ako mato. Kamuano pa di nga, asihat ako, tamangan na kalidasan to. Haro matitimpod iyati itino pa kalidasan nga, dati nga, miagal pinuhoborokot. Nyawa-nyawa ikan po, kadi malayo. Nga, kasuwabon na po bay, no? Porikatan na po dati lot, miagal na pinuhoborokot. Teko, nyawa-nyawa ikan, haro pa kaguhit, nyawa talur di hujung tanduk. Nga orahyan ko mangimbulay right ko iti katumbayaan. Isay na ko ilod ipagilitan dati hari kan tohit iti napakatumbayaan nga teko iman kumakinorhingan nga miagal na pinuhoborokot. Nyawa-nyawa ikan teko talur di hujung tanduk. Ata ka mo ti aylan iti. Tu ino pa'y kayo nga iyo kayo no. Kapag yampay kasari to kapag yan monikid kaswabon na hitid tinimungan dati nga iyo kayo no kailad hari na ang kuda kayo na pagkatumbayaan nga miagal papinuhoborokot ko po yung kuro iman na po na ko nga hari na ang kud iyo dit
Pain sinit-sinit po pain tide ko pain kuro kumakinorohingan. Harap madala sitik kulom la sitikon ko idala bonong ilo oy. Kagangaw ko piyagi. Bay na po anaruhot ayato anun dati. May dati o kabay iswanggot Ibrani book ko po damduo. Oy on to kono polo. Iso o tulu gisambot ayat ka po damturo. Mantad ayat kaiso gisambot po damturo. Iti na po nga bilin mo'y ihati na po nga aparagat tokod iswanggot katumbayaan. Iswanggot iman. Ayat kaiso. Ihati na po nga o gumu o saksi. Miyagal na tawan ipain tutuk dati. Kanaw toko no mamugas o insana na kagaton om duso di sangiri di rumilit dati om magihaw tokod miyampait aparagat iswanggot pialan di nakatatap umadati. Okay. Ino po ibilin na ko pagululo nga kano po siyo may no dati tong kiaday patamo dati o insana nilot kagaton dati om duso. Iso no po hit ay milom momon sa'yo dati. Ino po katumbayaan dati nga nyawa-nyawa ikan. Nga iti kagaton dati. Kagaton om nagi duso-duso. Tu iri nagyahit. Ay lanto ko dat mamagayat dati dat minsado kumakinorohingan. Nunulot bobanan. Nunulot boban. Nunulot duso. Ay lan dati santab na po di akap yun takot. Panuhan na kinorohingan om duso na bugyari. Jadi iri dihot ay manda dati patamo tong kiadan dati. Nga iya di nakasari tu ako ni mati ko osonong gi. Agat to mo dit. Ay lan no piad duso. Ako ni ko ay iduon to mo. Kadang-kadanggot or hatian ni dati ina po hit tamo do ni ding ako pientok do kinorohingan. Nga aga tim mga daki. Kano mo monsoy puon sayo dati miyampad ina po yung mato nga paingintong kumadi Jesus. Isiya na yung mga hak dati iswangga iman o mangigita iman dati kumadit kasinondoton miyampahidot amo moduli iti kamuyandat kahinaan aparagat temanan da salib tingalanan da kataadan dit pinasadia montok disyo idon do paingirikaw ipanangiwanan da kinorohingan harasang ulo na mamagampi da taso. Ay lanto ko na itin po pipiarawon miyagal ko ang taso ang tingaw. Iso na pa'y kaboboy hondelo nga makan. Miyagali amilo bangaton. Ino pa'y amo kuno karohyan na may pakan dit. Idahit taso nga. Sayra na po pa'yingigit na ipayanan datakan nun. Hirinundod manari ka. Antarite di pono ka simbol. Ano po do ingatan ko piyo nga. Nundo siyo tampay di pa'yingigit no hipayanan takanom asawag no gindo. Antakan no nga da po suwanga dihirid payanan datakan nun di taso. Nga itinapo sang ulo na ay mamiyara dat mamagampit taso ti nga minumbali siyod
Monisit ti taso daw makukuro satya kamo kamatu. Jadi paingigit di daw itakanon do korohyan di taso. Oy lanto kono dad ino pohit kaboboyuhan nilat suang talun nga ay makan. Nga ino pa kahit taso dihom poingin tong napakadisangano daw ituan daw. Poingin tong napom amo nakaditaso pasimpangan na pangingintong git ihirid. Takanon na paingigit ti sangano daw. Poinson sa da pa kay taso ditura si sangano daw. Mantad ko iya di hapononon sa ditaso. Adisyo adi kasimbanit ginawa daw. Adi kasimbanit inggo pakayaan. Tu ina pa'y pangingintang daw nga hirid sangano daw. Tumaingod da pa mintanggit mintanggit takanon nga hirin ay ginawa. Jadi iya di baka di kamuyan dit. Wah, ay sa disiplin. Iya di kakadiri mo. Nu kadhitid ayat kumaduo. Miyampaid mato dit paingintong o kinorohingan. No kura tu nay borasa da miya galilo. Sayra na po katayngod tako, kakailih tako, ina po hit ginawa dati nga mumbal na sumimpang. Naboras na did hingga na po hot ay ginawa no. Hingga na po hit harata no nga hirine ginawa ka. Jadi mata yang tertuju kepada Yesus. Kada toko no may polingo-lingo. Mintong toko ina pa'y pangingintong nga atatap kumada Yesus. Kumutalo. Sorohon kasari toko isyo. Hinggad isyo na po nga aparagat isyo minanaan. Harapon nila manukot kano mo ning kadilo bonong. Kano isyo minanaan dit pansasaap kumadi siyo. Mantad dat tulun-tulun dit lusangay. Moy dat iyo kayo na po kada kod olomok nagi atagak olansanon. Isuanggot pagindalanan datid sumapoduso nga ako po karikot gisambot koy hadaraha. Nalihuan nang kudido kayo dat ay bilin dit pinasunod kumado kayo damya galiti. Oy tanakku. Aku di karati lo inting ay. Janganlah engkau anggap enteng panunudok ka kinarahingan. Kada ko ataga ko lansanon sayra dat iya na po man posorho kumadaw. Kokwaan na po nga kinarahingan na po nga menghajar tulun di kalisihan daw. Isya nagi menyesah tulun dit okunan daw sebagai tanak. Reme. Reme ki. Enteng. Ya reme. Bahasa Indonesia. Reme. Ino pa'y kobasan natin orang nga kinarahingan no po menghajar. Menghajar pati nga sakirad miagal dati nga manaput takot tanganak baki manapu memikot yadi wala ni menyesah kakitanan kuno pati menyesah nga haro nagiot
kagala-gala na mo nansog. Naku mala tu numan borosad menghajar, menyesah. Sakira na pod, borosan da kinarahingan da iyati na pa nga tanak di siyo. Nga, pokorwalan to ko, saan sagan to ko, kabadilat-dilat eh. Sakira na pod iya kau na pa nga katarimo dat ganjaran, tarimo. Kinarahingan, isiyo na po nga mumunsay do kayo, miyagan la tanak. Hinggoh nangku dat haratanak, dit atau adi mo lahing daw, mangan saputo. Man, napaboro sa saputo ilo bagi. Iya ko mikaruhang, isayat orangit. Isayad ako, akuat na manapu, mamikot. Itapa ko, itina. Kupo kumbalo manaput sosoro ko nga ginawa na po manaput no. Nga nakura tu mandati saputo ilatanganak. Nakura tu pikoton sapun dati. Kakuaan na po nga mantad ko olisi toko. Mada toko ina po kaboboyhon siya nga katilambus na miya galit ni. Jadi kana pod hiti nga nakura tu kita dihajar oleh Tuhan. Kakuaan na po nga iyati na po nga tanak ko kinarahingan. Ato ko na po kapuriman dat ay dihajar oleh Tuhan. Kumun po nga ako ni ko tanak to ko kinarahingan. Sakira na po ay iyoho ila tanak ko. Apatut na papurimanan ko isiyo dat isiyo na po nga tanak ko. Akon ko tanak ko tulun na suway. Haradila ko munda ganjaran. Borosan to ko na pod mo'y asan nga mamarati. Ilo na po ganjaran nga otarimo. Patilambus isuanggot ayat kumuwalu. Sakira na pod iyo kayo na po nga kaydo mantadit titahakidi. Apatut do ko oinggoriton. Apatut to oinggorit mantada insana na tulun. Maka iyo kayo na po nga okon ko tanak. Nga anak-anak gampang. Nah, muhot ako matidi ko pa ako menuno ko manilat anak gampang. At tumbayan ako ilan na po gampang ilo nga ako ni ko mudah. Gampang pa kagad divorce dalum akon pamuda la soro ko. Tetapi anak-anak gampang. Madilat anak gampang ilo Nga mantad dapat dit molohing dati da ipoin topot. Kanu toko dot ay titahak atau rimo dati. Iyolo na po nga uramatan dati. Miyagal na po di hom o kaninangku ko iyati na po nga lobi tumanud toko kumakinorohingan. Moy dat iyati na po nga kanu toko koposyon. Saro ko gadilat anak gampang Kumbal ko korongod. Malahing nga tim ni boboros mo. Imo tidi tanak kampang ino ka. Tanak kampang. Naratian ko na pa di pinibabarasan nila nunuhitit anak gampang. Nga itanakot ay sumulohing. Ano ilanom isay mulohing.
anak gampang yang tidak baik. Nakura tu kumuan kud ilo napot anak gampang nga anay lanom isay molohing. Kana poloho did ayat ilo gi. Sekira na pod iya ko na po nga kaid no gadi lo ganjaran ilo eh. Ganjaran. Aku osan dati lo ganjaran. Sekira na pod iya ko na po nga kaidu mantadet boros ganjaran. Mila katulo borosan kud undang-undang. Kaidu mantadet panudukan idi i apatut do kayo dat awayaan iyo kayo na po nga akon ko tanak nga tanak dit ay so umulohing. Ay so na pumanudok dia, ay soot ay manghak dia, kumuno po nga ay so umulohing no, anilan. Anak gampang. Habuan. Nah. Oke. Jadi manta didi yati no poti nga kapuri manto ko no pod harohot ganjaran tagad ngipin ko rin maray tilo gaji. Kapuri manto ko no pod harohilo nga iyati no poti nga haromolohing dati. Sayra no pod patut tot uramaton to kono lomolohing. Lobi podid uramat to ko kumakin rohingan. Nokuro ikanu dot poporikot dati kumad kaposyon. Kakuan no po nga yelo no po minangahak dati isuang gatimpo dit oniba pia doson tabit osaraw dilod osonong. Nga kinorohingan no po monantudok dati miyampay kosonongon moit iyati no po nga kanu to ko dadat ay sambahagi idit kasucian daw, kakudusan daw. Pengkurugya mamaray tilat tangad ko tanggad TNGAD tangad harano mo dusundo ko hoy. Harodilo borosat tetapi yolo no po iti molohing dati iyati molohing ngay nga monantudok ilo tanganak dati isu ang gatimpud it oniba pia sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Pisuayan na po molohing dati kinorohingan iyati sebagai molohing ilo tanganak dati kinorohingan nga haro nunu pisuayan iyati na po nga momogompi to ko tanganak monudok to ko tanganak miyampay dot no borosahiti isuanggot Ibrani 12 ayat hopod donunuhit osoro datit osonong. Ilo no hi pisuayan diti molohing ngay. Harohit mamusarod iti dia to sonong, hari ko sorod iti dia to sonong, nga akon ko insanan tokod mamusarod ino pa po ng tudok dati nga magyagal. Haro hi molohinggot ay mamusaraw dot itinapot manapot nga asonong. Nga haro hi mamusarod apia saputan nga asonong hi ka. Ilo na ipapisuay dati sebagai molohing. Hari molohinggot mamusarod
Pabebasan nila tanganak o sanong nga haray mo lahing mamusarod. Pabebasan na po nga o sanong. Ilon nanti komandat apa yang mereka anggap baik. Gumu no kalau mo kanila mo lahing dati. Dilaid. At tumbayaan ko kagumuhan na po dati ginumayo. Mantad ko ilon na pagyat mulahing dati lo nga. Hato ko insalawon bo. Kakuan na po nga. O kuri pagyat informasi dilo. Right ko keluarga. Pemilam membasa. Jadi ino po dihit. Woyoon dilo. Panduan dilo memegampi iti tanganak. Nga apa yang mereka anggap baik. Misuay na dati dabay no. Nukuro. Gumugya informasi dati. Manu no po Google. Rasya mo didik anak. Marabot na kito. Pengkuro gya dilo yaw dilad. Ay siko mo yun dati yun di. Kamun na po nga. Nadadi apatutod. Tako ko ilo. Tu. Dondoh na po tinga. Gumu tamodot. Iwayaan dati minsing ilo. Mong ilo. Ilo na pumulahing dati namilok kuro yun. Tu. Iriri no orikot dilo. Apa yang mereka anggap baik. Nga bay no po. Gumuot. Paganuan dati. Khotbah tentang keluarga. Kano po marab po rin. Mano po ako tayo po di YouTube. Khotbah tentang keluarga. Gumu. Jadi pisuayan na kinarahingan. Mulahing dati. Nuno na po yung asaraw dilad asanong. Iri patudukon. Nga. Isiyo. Kinarahingan. Menghajar kita. Untuk kebaikan kita. Kadang-kadang got. Iati pati sebagai mulahing nga. Pokarul to kalatanak. Okon ko sebab dot. Ina po tujuan dati di nga kasanongon. Ni ko sa paimpanu da iri tujuan dati. Haratimpu dot. Ay ina po itamudan dati diti di nga. Man tadi di ginawa na tumugod. Tagod ka no po digi. Tok. Osarod. Kadang-kadang osarod. Untuk kebaikan kamu. Popoidu. Tako po dit konto tagod do ginawa. Atandasan haro na lapuran dot orang dati mini panakaulot tanak. Tingayaman ko. Tagod ko siyo. Pinsa putay. Nga, tidak semestinya ino po tujuan minanapot nga. Mo'y haro katapatan dari kadang-kadang ko mantada dit ginawa no tumugod. Nga, kinarahingan no po kadhiti. Manaput dati untuk kebaikan. Tujuan na po dit montok kasonongon nilo nga mo'y dahdot harodahot titungkap dati maya idit kekudusannya. Nga ato koy. Ay bagya apusos iti ginawa sumono ba. Kadang-kadang ko boros. Itilongon nga koy git sasaput na sumono. Apusos ba. Nga ilo no pisuayan takod kumakinarahingan. Kadang-kadang ino po itindakan dati nga montok no dot ay papalabos. Papaydo takod dit kototogod dati. Haro himya galid di. O tingay mantok ko o togod to ko iri nandod. Kadang-kadang imangkud. Ikaruhang katagadan nga ihitanak ko pasandatan. O togod ko na di karuhang mo nga. Hindi tanakot o tumpolihan dit ko totogod dati. Ikaruhang o togod dia. Ino pa ipatumpalihan nga. Itanak. Mihadi-hadi tanak pologoson.
Jadi ilo no pisuayan dat iati sebagai molahingom kinorohingan sebagai molahingon dati. Ino pohit i tamudan da kinorohingan nga moy dadat iati na po nga kanuh tokodit sambahagi hidit kogoyoon do ngaran daw. Ay, pukulan na mo matigi. Monikid na po dititong kapidi nga antakan do isiyo papatahak nga amu popori ko takataadan nga kaihadan. Nga patilambus isiyo na pondohom popointalanggot tua dat katapatan i poporikot dat kosanongon muntok dielo it ahak daw. Sayra no pod manaput toko tay ko mumang toko letanganak tay ko iati o mangandilay gi. Orwol no mati. Nga mantadi di pangungu mangidit imolohing tay kay sigu dilay lah. Tu obuli pag yung manaput ta sigu di gulupo. Mantadi di pangumang dilo no kandadati. Mantad ko iya manaput ko doho dilay day guom nasilih ako di tulun kadati. O kon na po kumantad di sasaput ti molohing hapoy lanam ilon iya hapoy lanam iati na po tinga tulun. Nga mantadi dit salo pinggang diolo mantadi tuay ngay diolo iri ni minamon say datid na silit tulun. Jadi kana polo di ayat pada miso nga orwol na da nga patilambus na po pinapaintalanggat buah kebenaran. At na kun ipagilitan dati nga haraw na kapit iyo di sayra na pod minamon say ko tay ko nimbayatan ko. May ko na di pinsaputay. Mantad ka pininsaputan sinumimban ko. Ila ni kamondat orwolda dukacita nga kasunsudan na pa nga harati kamondat buah kebenaran. Iri nahit minamon say dati sebagai tulun. Tulun nga ito ko di tidun do. Mantadi di ayat kapadam 2. Pagaraso nolongon dit olomok tatu dit alunggui. Patulido naralan muntok kagakadnu. Gisomba ina pohit mimpang-kimpang nga kadadad kausuk nga olingasan. Pingkuro di kamoy nilo ay. Mantadi di may tokono pagaraso olongon dit aluhoy. Nagi tatu dit aluhoy. Ogirot. Iswangga ayat kahupodam mapat may dati intangay pengkura kamoy nilat ayat kahupodam 2 kahupodam 3. Ponatas takonod paimpasi miyampaid ikasanongon kumad o insana natulun gusawo takonod ti kamoy dat kakudusan sabapot okon na po kakudusan ay sa mati sangulun piya kakita kinorohingan. Sayra na pod ay laan dati dat inapohit penghajar inapohi panaput ta kinorohingan nga poporikot tat ay buah kebenaran. Hali piad isuang tokod kasindualan mantad ko tu umbal na pamagunan na timpubay no. Puri mo nun tokon na pod iti na po nga iso mantad ko sasaput ta kinorohingan. Puri mo nun na dati at sasaput ta kinorohingan kuma dati.
gumo no paralanda kinarahingan dat ay popopuri mon dati. Isay no koy lod mantad ko natagakan to ko pekerjaan. Buli jadi irin po nga isuot ralanda kinarahingan da popopuri mon da isay to ko. Hari kanto ralanda kinarahingan da popopuri mon dati maya iti kalidasan. Sayra na po kapuriman to kod harotong paruruol nga ay iti nakantohot iso oralanda kinarahingan dot moy momonsay dati dot iati na po nga toko kotilambus dot no kadilo jangan terpelucok toko kotilambus sa kausok iri na did kita dihajar oleh Tuhan. Nakumbalo ko nakorongod isuot ceramah agama nga akon ko ay denominasi dati. Ino pa penjara madi nga minirikot to hilod penjara. Oy maya ano ko'y matidit it susunod di siya maya di panambarasan di. O insanan mo nasihat to di siya dihiringay gilan gi. Dundoh na potihom. Iyo ko na po nakasuang ko hiti nga ay kalumag ko no kasyo. Iyo ko yun na po nga ajaron ko kinorohingan. O kon na po kahiti ko, ilanam tulun ko po ka. Intangan man po dati pamusarahay nga haro timpo-timpo to ko no kapuriman to kon iedit adilo kinorohingan. Sirad ino po'y awayaan dati di nga ako piyon to ko ginawa dati. Nga isay no ko ilod iri no po nga isuot ralan do kinorohingan dat manaput dati. Moid ato ko kotilombusat kausok ato ko kotilombusat ay iralan dati da napalid. Doho na po panumbayan miyagalid di. Serak karuba takot tit kainggoritan kasindualan nga mimbulay na isuang ginawa dat hari nang kudid iti na po nga iso mantadet ralan da kinorohingan naman kasusunod umadoho moid ako o tilombo sa kausok ako tilombo si ralan di apo intopot mantadidi may na dati pagiro to olongon dati tatud dati moidet kanu to kat tumilombo sa agaras isuang ralan da kinorohingan. May na dati tamangay gusawo iti kamoyandat kasucian, kakudusan. Tu ilo na matiralan dati dot kano tokod kakito kinorohingan. Karuba da kinorohingan. Ilo naralan. Ilo na dalaw gusawon dati. Kada no dot haros ang ulun piad ipagilitan dati dot minsadu toko mantadot lisi da kinorohingan. Moid kada da haroy sumunid gamut to opoit ipapaintalanggot kapag igagagalan munasamu tayko mangimbayat da tulo na tagumo. Sayra na pod tumongkiad to komantadot mongigititi katumbayaan ko makinorohingan. Hilo na mimbulay nandalot ay gamut to opoit. Kainsadu to ka na pamantadot boros-boros kinorohingan. Tayko kasimpang mantado boros kinorohingan. Mantadot kasucian, kakudusan. Nga mangimbulay to ka nandadit milom momonsed kapagyangitan iti kombolutan ngay. Kada nadat harot sangulun piya imiagal di isaw tu pinapadaganggit hak kasulungan daw miyampaid sa mangkukot bubur kacang.
Koman po nga itinupot panumbayaan dati kumakinoringan nga kada dati gatangod amura. Nga may dati gatangod it apang kalo gatang. Sayra na pod kigatang ka opurimanan dati nga anda dati papitam-tamon. Miagal ko handphone. Ang mahal na po handphone no nga. Tok mahaloy ka. Nga umbalay pagid amura. Po da ringgit doon po da ringgit. Papitam-tamon at banyak dikaday ka. Sasaro ko di taon 2000 no ko ngay kampuya di kampinayan di hilad panetan pamalugo na di talada manok nga ino po itimbaw nga nako insa mo kita poy kalanak na di no kadidit tampinay ay mangurala sa ringgit na lad dilad hilak kaday nga sayra na pod ino po hit miagal ko boras sa kinorohingan lisi da kinorohingan iti katumbayaan man no po dati sa rohod kigatang nga ato kay iadadan at tumilang gusto ko ogirot na mangigit manta didi ay laano kayo dat timpo dato rikot sayra da iyati na po nga monorimo da barakat man ada ay tu isiya na po nga siyaw sayra na po Esau dot apatut dadi man onway diha kasulungan nga di siya natarimo ay so na di kasiwatan montok di siya dot ay papaulud kagudit kinasalaan daw hali piad isiya na po nga magihom miyang pairamo jadi ilo na lo kamoyan dat man tokod ilo na po kebenaran da kinoringan nga kigatang da tu hari mo titimpo dat ay so no kasiwatan dati nga man tokod kigatang kadad it iadadan hali piah da timpo dondo itinapot katumbayaan iman dati kumakinoringan nga miagal polo pinuhuborokot teko nyawa-nyawa ikan telur di hujung tanduk nga kada toko no paiduo sekira no pod paiduon dati nga hilo toko nondod momonsendel milod mamirumbak kot ay pagyambalutan dati tu agya di magyagalot kaboboyuhon dati mantad ko haroh pakasariti ay iman dati kumakinorahingan halipiad oni ba no teko imatay no nga kada to no may ilihay ino po hari Selasa nga harohi kalapasawit ti boliod akoro bo lain nod ako nongoy kay mulayay jadi di ngay ansaw kinopogono impuna inagidim minay panarab sayra da nataraban impapaay no di ikamon dati numandi pruningay sayra na pundod pinsuhakon nundi ipapadat mangido gi sangingili nondo nga anganaru gay wokon anganaru moidet agaan putulan nondo piduon nga napurimanan kud haro pisuayan itinadi reton kud iswang pelajaran kasobon baino ino po hipapa damiaw nga olomok kemanatas nga kontok kono po dit napatay papa det sampapa napatay ni samputul manu putula iri nga haro ongen duo ongen talo
Putul lagi. Ako daw, minamusaraw ako no matigapyat ay. Iyati nakanta ti kamonda iman kumakinorohingan. Dadamot ta iman no padati kumakinorohingan nga paimpasi. Iri no kakuan dat nakuratu nyawa-nyawa ikan piatit katumbayan ati kumakinorohingan. Miagal pia pinuhoborokot akoro no katumbayan ati kumakinorohingan. Nga kada pun nagisam bo apatay. Kada nagisam apatay katumbayan ati kumakinorohingan tu sayra no pod apatay katumbayan ati kumakinorohingan. No milaman pondaro. Sakiro miagal ko ipapa da sawit manu no po ti baso nga iti na pamiyaw nga olomok. Rati no po nga sakira miagal at katumbayan ati kumakinorohingan. Paimpasih kasari no pay iman dati kumasyo nga olomok isiyad papawon say dati. Nga apatay no pay katumbayaan dati kumakinorohingan iri na did okodaw. Sayra no pod okodaw ila no milo. Ila no milo po man patunudo no kokodaw. Jadi hali piad akoro nati katumbayaan dati kumakinorohingan isay na kayo dahara kinokausan dati ko pengkuro. Miagal po di pinuhoborok kata iman dati kumakinorohingan nyawa-nyawa ikan. Nga kada nagisambot apatay iman dati kumadisyo. Tu kakal po paimpasi iman dati hirin na dat milay kinorohingan dat monghup dati. Mila dad olomok takot patilambus takot olomok. Kaman kun pa nga ino pa ikatumbayan dati nga osanongi kinorohingan dat mangundar kago. Mantad ko paimpasi pay hubungan dati kumadisyo. Pagaraso nolongon di tolomok tatudit olomok ogirot. Moydot takoda kausuk. Katumbayan dati mahito ko no. Patilambuso kumakinorohingan. Isay koylo. Iyati no koylo. Ino pwede timpunan nga ipikaruhangan. Hingga himbilad mamirumbak iti pikaruhangan ay laan to koy hingga tadon. Iti katumbayan dati kumakinorohingan nga ay laan to koy hingga hit minamon say dati dot miagalit minsado kumakinorohingan. Jadi ipagilitan dati hari kanto hit haro kinokausan gisambot ino po di katumbayaan nga mumbala di lumomok nga kada nagisam apatay katumbayaan dati kumakinorohingan. Dadamo to paimpasi katumbayaan dati mila to ka kinorohingan dat harohot kolomokon datid it poundaron da kinorohingan. Mila to ko poundaron da kinorohingan. Nga sayra na pod apatay katumbayan dati kumakinorohingan. Ampay kura ta ko di tumanduli. Jadi nuno na pahit kolomokan dati dahilo parikoton na dati kumakinorohingan moydot kanu hisiyod mangama do katumbayaan dati ikalansanan dat iyati nga harada kapurimanan dat gumuli kumakinorohingan.
Kanang misiso tokod isuang sambayang. Kinorhingan isuang kerjaan sorga, kasuabon diti insan pod unsi kawihay, tu nakanwihay nakompok iti keke aramin susuab. Naratian dahay dot isuang kakoposien dahay nga agumuot kantakan di popokitod ihay no poti nga mingka papatay de isuang katumbayaan pumadia. Agumu nagi kontobon dot awayan dahay kaimbayatan kolomokon dahay imomon say dahay konsadu mantadia nga iman dahay pinsing umbalay kada nadagi sombo ino poy katumbayaan dahay kumadia nga apatay. Moy dot milo kasari ko po de mangundar dahay sayra dot ihay no po nga patilambus ihay paingigit dia. Agumu nagi kolomokon dahay nga kada dagi sombot ihay no po nga monong kiad dia Tuhan. Sumambayang nagihay montokit kaumbolutan dat isuanggot ay koposien iman rohani diolo atumbay ni head agumu na hit kapuriman na minsadu kumadia nga may na daylo ahako kasari igitan kasari koposien diolo moydot kapurimanom kiginaw kasari del patilambus dat isuang katumbayaan kumadia. Paingkana gid isuang da pikaruhangan nga haranay kantet ipagilitan dahay isuang gat kababakan iti keluarga nga tumbay niya hay dat harakasari it panghupanno papurimonan wala dalisino gisombot inapay pikaruhangan pisisan nga atanduli kago kaingguas mantadit lisino. Kausi ko mantadot sa kadungno diti kay sisan dahay dok soban bay no. May nehe ako isuang gatindalanon gisombot ay hay kasunsuya da iralan pamagunan nga patilambu si head o girot tumanod dit pamantangan no. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati, puji Tuhan tu alumisi peramutan dati gisa mo kasabon ba no? Osonong tadaw hari Kamis, hinakopo kapiruba to ko dot kaswaban na suwab.